Blue Origin in space tourism anti chawvela tang hian Elon Musk company SpaceX nge Jeff Bezos company Blue Origin ti hi khovel pon lam zin le zirchian lama hian Mahruaii tu Zawk ti in hialna alo om fo to a mi hausa ton to ve ania a berni tura anin elna po a theu neu lo khop mai tunjum kan video a hian mitam tak in hialna ni reng pakhat Elon Musk sa SpaceX nge Jeff Bezos sa Blue Origin ti hi kan en siang ve do na ni ti chuan kan chat angin tun hnai lok April ni som pali sang ni sumni panga khan Blue Origin chuan $$ mak ta doi sumni pariat sengin Project New 14 me cheparuk space a ankap chuaka he space trip a hian popstar lar tak tuna UNICEF Goodwill Ambassador ni mek Katy Perry ba ka entrepreneur Aisha Bo NASA rocket scientist te Amanda Guyen bioastronaut researcher le civil rights lama advocate langsar takte journalist lotling Gail King tuna CBS sa co-host ni mek le Kieran Flynn filmmaker lotling tak ba ka Lauren Sanchez journalist lotling tak le Bezos art fana vice chair ni mek te chutlan ania Lauren Sanchez si Jeff Bezos nupui hwal ni in Bezos hi Blue Origin nei tu ani bok nen he space trip hi Jeff Bezos sponsor ni in an soi nge ani he space trip hi minute som pakhat vel lek ni ma se a how takin soi zui a hlo rem le ani heng mei cheparuk te hian an space trip man to tak mai hi Ropui le hlok thak anti viau lai hin minol pui lam lom an hlo lo hle thunga khovela changa space in ka chwa hi thil ol a yani lo wangin sum sen angai nem hle a mina zong ta na zuam ngot chi ani heklo chuti laya khovel pum hwa pa maso na kong hong thei po ni lem lawa then khat space an han leng mu chuan mi hausa le re thei kara hlat zia achiangin tunlai economics ngai to phe chuan then khat tan ngei omalo kai po hi asia thiam om fu mai he space trip patel te hi mei chia ve kan ni awang hian thil thar le Ropui lutuk anga the dar alo ni ve kher bok nen then khat thin a kheita zak renga. It was very profound. I don't know if you've seen Katy Perry talk about it, but she's basically a guru now. Oh my God, you guys, look, we're seeing the moon. Like, guess what? We all see the moon just fine down here. Have you seen the moonrise? Great. Who is it? Katy Perry? I didn't even know she was still relevant. Right? It's so amazing. Like, they went to see space. We're supposed to see them, right? Like, they admired the universe, and what they were expecting was for us to admire the fact that they were rich enough and famous enough to have been granted this utterly vacuous experience from which they learned absolutely nothing. Thile thau ne na be fana an hun ol ne izong songa training chin astronaut mei chetam takan lo om to khang ho Zawk kha ani kan chhuana kan enton tur ti in mi chen khat chuan an soi piap reng ani kumsang ni somni pakhat dai to khan Elon Musk chuan Blue Origin te spacecraft a mu dan alo soi to a tip railo te tan chuan rocket toy te ato kalom alo ti to ani fiam thu soi ma ni se Bezos sa Blue Origin spacecraft man le Elon Musk sa SpaceX te spacecraft man in anlaw na lang sar tak pakhat ania Blue Origin te bultum space trip hi suborbital trip ani awangin khovele mo planet dang atho hwal kherangai lawa khovel chung de usheta handak chwaka leilama ron tla thale ngal ang ani ber ti na ni chu ti chuan mei cheparuk zin te a khan let le ta ila anjinga khan Katy Perry khan ka a hlo zwal bi khle a popstar lar takani wange achezia in azir love shim ni ang tin an ka na te hi han en non vele thuak kila an chuan spacecraft kan bel chian rualin heng an soi sel na zo zai te hi a om kan ti nge ti chuang lo ti te po khai khin dan tur kan sha thiam thei pha ma na kha space trip pachanga an ron let le khan pota changa an ron chuak che kha Perry hian an chumna lei chu ching chi in a fop tangoi maya le fop lai thala khi Twitter lama viral ngalin troll a hlo na sangal hle ani kha damaron let le ain be sei to lawem ni pol na thara dong ani mo khatianga che ur sun tur khopin engthil ma space a khana thleng lo ti ten an troll nga luaya space atanga aron let
jet over wangin space akal ti ka sheve chau tito kan ombok an space trip lim thla vele an experience a soi chhuana mo tur ombel tak nu phei chuan peri hian chol a hlo bel na sa in mi van tlang ba ka US political media lama lar tak tak Matt Welsh le Eurogan tepon he space trip an mo dan dik tak soi ve in an ngai san mel bi vak lo ani Matt Welsh chuan he space trip hi khovel ta na thil chin chha tlak ni bik lem lo ma se space a in ka chwa shim shim chu Padrual lawa thil Ropui ani nge mai ma se hetiang experience Ropui tak nei na tur chance chu me che pakhat ve mai fit na le thiam na lama naw piang lim vel ne na in chen pe kani hi chu chan na Ropui takani atite thlota mainstream media lamin anfak arek la yin Jorokan po in fiam to tho na na lo mang mai mayin Katy Perry hian ala hit fireworks sa se te alo ti vel mai bawk Blue Origin le SpaceX hi space exploration lama company ming langsar tak pani ni ma se heng company pani te thil tum hi ain ang lo ema an tum ve a ero an no tling thokhat viau kan ti thayang Blue Origin lam hian tourism le research atan suborbital flight lama anin sorbinga heng suborbital flight atan hian tuna kan soilar New Shepard spacecraft hi man ania New Shepard hian space crew te omna tur capsule na yin he capsule hi achuang te ta na nuam thei ang ber tura buat sayani a spacecraft po hi man non le thei tura design ani a arwala mi paruk vel nuam taka phur thei tura design ani Blue Origin hian orbital flight le space chung ril Zawk zir thei na tur New Glenn project po an boy pui ve meka space tourism a chau hian to pantum bik lo heti lai hian test flight ti lawa chuan trip puitling an la nei tam lo hle a trip tam Zawk nei thei turin ma an la mek ani ole ti chuan tun naya van sang zin na lar mai po hi kan shathiam chho war to in arin oma kan rama ngei po thokhat laya mi chen khatin thlona ka chuang to van sanga ka zin to ti kan soibe theina pakhat Mizoram Sarkar in helicopter manga bird eye view tia aizo chungvel minute tlem te min thok kwal pui ang deuh te po khan kan te khin thayang chu van sanga kan zina minute li po atling me wem o ka chiang talau deuh ma se astronaut chu kan intive chuang lem leilawa helicopter chung virinero kan sam chu achem leng na saviao selfie te po kan tive na sa ma se periten chuang kan in anglo shatang chu aniro chu capsule nuam thei ang perinan chuanga apang par daisy ken minute level leka ala chuai lo makati ero trol a hlo pha le ta thawani kha tin chubaka atur program kenglanga tha alate a makeup le thomno ha khenga soisel na le oi omlo ti thlenga ka zui an hlo na sa hle ani kha alandana chon mi tam Zawk chuan he space trip hi mi hausa hau nuam tol na thil mai ni inan mu a space trip boy pui tu Blue Origin 10 Antip lo omle tura po A-list celebrity te thau ka chu antum nia soi ani nu phei chuan du lo tu antam sot le ani nima sela kan soi tak ang khan Blue Origin te hi space tourism lambuai puyan ni awangin asen so nei ta na hanin vom san ve zoi chu enge poina kan soi ve phak po ani silo nei ve nga de la chuan akal ve chak kan ni mai thai hialani ani le Blue Origin chu champhai sumo angdewani taksia chuan phai kan ti tak ang dewa awan sang le planet dang khenga thok kheng thei chu eng spacecraft chunge ni ta angle Jeff Bezos te anglo takin Elon Musk SpaceX hian orbital le space chung ril Zawk thona tur le zirchian na tur lam an boy pui ve thonga hemiatan hian Dragon ti spacecraft an mang mekani Starship ti chu an boy pui mek bok he spaceship hi Mars mission atana mantum ani nge a Dragon spacecraft hi patni omin Dragon 1 hi cargo craft ni in Dragon 2 hi mission phur ani thunga arwalin astronaut pasari phur thein International Space Station thlennan man ania heng spacecraft te po hi man non theini in kumsang ni so matang to khan NASA mission atan man alo ni to ani SpaceX yan rocket launch tam taklo nei to in an spacecraft
Falcon 9 phei chu thakhat chungin astronaut phur tur te satellite kap chuak tur le cargo mission puitlin turin voi engemaw zat space a ka chua lo ni to ani helai hi atop lama zo takin soifia le tumang o hengte tua kan enzaw ve chan boka khan kirle lokang Blue Origin space trip nei ani nu khan Gail King morning show chuan thlir tu anei tlem sot le a chuti rualin mitam tak ti theingai lo tur space promotion ati chung po in Katy Perry tour ticket chu base angin shal akal lo tlat mai bok Mexico a show po cancel ni in offense te nena amun lam buai wang ani thule theitop chu a show nei sham tumma se a theingang lawani ti in sha thiam na adila nima sela nui so ani chunzom pha ta zel thau mai azia lo tak zetani heng soisel na zong hi space trip wa sai tu Blue Origin lampo in lo sheve in press conference lama thu an chua hetia min soisel tu te hian Blue Origin a minon kal chi se kan na thok sang tam tak ten he trip a hian an tha le zong sengin rim takin an thoka an na hi an limpui zia le an tan apoi mo zia te ron mo pui se kan du hle mai ti in mi puin an mo chin pia lama an tho kha na te chiang takin mu se chuan mitam tak ril ru an thla kan ring hle ani NASA scientist lo ni to chen Asia bo po in Blue Origin space trip hello chan ve in an project hian space chung chang zir ani thaina turin space kal ati ol samba ka heng tripa hian data anlak khom ve thau thu le space lama kan shat na le thiam na tipma son tu ani ve thu asoya nima silami tam zok chuan he space travel an mu dan hi an thlak pha chuang lem lawani ole eng po ni se Blue Origin hi kan soitak ang khan mishing tetan space flight olsam le changtlung zok bua sai tu te ania suborbital tourism achanga bulchanin orbital flight le deep space mission te ti chauzel antumani hunlo la om turami noi tam tak khovel pona chenga na an tho theina na malak chu an gol lian berani chuti lain SpaceX hian mimal le sarkar mission atan space flight technology te ti changtlun lama insorbing in an gol lian ber chu mission chen theina tura planet dangbo sai ani ve thunga heiwang hian Mars mission po hi an boy puina sa hle ani an tum dan le an tho dan ain an lo wang hian khoi zok hinge hlo tling zok te thiam a har khop maya an spacecraft achanga sumtam tak siam thei an ni dun shim awang hian an kong ve ya an hlo tling thokhat ti ero nial boy shan pa ngai la wachiang sa ani ti chuan a top nan zo tak maya kan soifia thiam dan phera chuan Elon Musk at SpaceX hian planet danga kanom ve thei dan tur ngai to in intan mun siamin kan chang me ke anti ani teu bera chuti lain Bezos te Blue Origin hian chu mun chu nuam taka shwai thleng tur zeu in chan kan la ve me ke an lo ti ve bok he an van sang sumo hi achado nem tes nan mei che paruk te an han chuan tir chin vela PWD in kong an siam na chin chau an kal thei ri si te po anima na le engpo ni se mason na kong zonga be sham tu te na tho lo soi sel ve ngot tu ni hi afu ber lo devin ishe ve lo mo ingai dan te comment lama lo soi ve don nia